kwezi watukufu wajamalifu wa henti ya Comores hame hamshe hamu hamtiti tosa na salamu juu ya hanyu na uomba Mwenyezi Mungu ike hini mbaba huni kaunga mjihunda o nganyi wanono nganyi haruma amani na usalama rowali yohunu dani rowali yobonze. Suka leo riwasuli banu hamesaji bokao ngarifalikio wandu mahasusu ikaunga ranzori warongoze banu ha adabu ha mastehi atina utoza mru adabu atina ulapiza mru rambe izo sisi ronao haukaya haini ya haraujikomea uola. Donc yabole o mwananti hamadami okao baada muda mwinji wavira ngarjosu butirambe ukaya siu sana rambe izilo harme fikra mwili hatu kwezi yosikwa leo ekamru hamadami tihe abantu ngamambo ezijiri yonai harme sirkali badi ndabo yakaya mimru ikao ngamjuhamba mimongoni mo wandu bokao wahimilia wandu walo harme sirkali leo haukaya baikwa ha ikhtilafu bokao tiziwono tizirambua zintsongeza abahanti karibuno la mru hakuo hamade handani sayo ketuzia ike ila fidelite yangu na yeizia haukaya mimongoni mwana zijana bokao ngwa nshio mbeni kao woma fidel na mzabudu ikaunde ulo ne finansi leo yabwe kanga mi fideli na mzabudu kaunge ne finansi leo abo yohone sokae nga mimongoni mwana zijana walo mbeni leo ikawe kazi jaza huimilie sirkali rijo wahimilia saa iyo kaituzia mwanzo na bendo iyo kaituzia bari mimrikao tihimilia mrulo harmo yezi au mimrikao tihimilie yezi iyo kena ujwauzia ezendao na iri tizambe kwezi sedna rais leo mwezi mengo miraru ya Novembro bientôt haina ujoka huenda rais ngujenda pose ze candidature ngarenda urachaguwe rais wa nyumeni baada manda ya hisa akaya emana bendo barwa voti abonga bo manda ya bira ya hisa harumai manda ya hao sedna rais montimbili emergence kwezi mheshimiwa sedna rais riamini ngarikubaliyo ya ukaya nchi ya Comores istahiki ike pays emergent ngari aminiyo saa emasikiti furlo nayo si wananti do ukaya ila namna ya pays ya lazimu yende ike pays emergent badi ngarjuja kausa le kaulu rambe pays emergent oliamba pays emergent kweli alhamdulillah rabbil alamina hujayabo wandu walao moroni ujamitamihuli alhamdulillah shukran lillah na zasaya ngazjotilwa ipari ya mitamihuli wenda moroni tilwa kweli alhamdulillah enamna mwanamhambu na mwanambajini ya kautabiha jana hapare leo yende hata ngejonji ya panda ati hale yao alhamdulillah shukran lillah izonugo za usukuria ye el maarufu ikabalara nzinde mahakada inusa hata kaijaporo hunda mndu ya itanziani huja sedna raisi huja huiti anziani ngaruonao kange wa hao baikwa inuma hamine mitanu juma uasi sayojo humkiniha hauka projeo kana muda ngarikubaliyo sedna rais izarendeha ngarikubaliyo ngarishukuri yao embabi yarendeha hauka wanruwa hele bavula mitami hule wakautabia anzia owanruwa hele bavula hambu henda mbajini watabia wakautabia anzia owaloa mahame ngwatabi hao owalombo nku ngwatabi hao owalo idomba ngwatabi hao abo hambabi ngarombo mguze parenziti lo saa pare sedna raisi yoyo utilwa yivirwa ni mwenza muo kwezi sedna raisi ze pare uziti yao
zinukututia pare zivire wandu wahafa. E l'hôpital wiwa hao ilango iwaho ije injie wandu walona muo wajoka ukawawade kwezi sedna raisi wanati wa Komori kwa tina mo haukamrula mbahino ngehajoka na mo mrunwa maji ngehajoka na mo mruka weuni hafanya mbavi za hazi hajoshinda hayanshi kwezi sedna raisi izenrongozo zonti pia ngizo zero. E mwana Mkomori hatinzi hatwa maya hata wajeni wakautaba ntijua investise wareje idingoni hasibabu hindri kabati sharia sha mahkama shende sawi nti kwezi sedna rais mwanati ngufu hanzaya yabo kwezi sedna rais ze paraziti lwao zila paraziti lwao zijazibiro wahafa ye l'hôpital wa hao ila l'hôpital yanzo ya jangale wa unono labda wa ho wahafa shatindo wenzamuo haukama na mwanadamu yeukana muonge hakamwade mwanadamu yeukana muonge habiri pare sedna rais ngarenda nzima nzima kwezi sedna rais kabatinti harme osa india kwezi sedna rais ngari zambao haji kuubani ya ukaya sedna raisi hutendeza wanrubokao keriba hirahanao na wengo ziono sedna rais ekema waziri yao ngwajo hosonima hongwa hwabao nrabo sedna rais yambaga sina wizara ya dima hamasikitifu ya wizara hiyo keribahi kerengenge rumao ni pupe rahana buyambari ngeona waziri wangwa msedie waziri wa hele dima no ulozi msaidie yatuparo sedamru hata haukaka tusaidia wananti enti ya hatu kwezi sedna rais le dima no ulozi zitojo lela harmenti inu nuaboze mali haina usiku rikawishia ukale dimali sedilwa miliari kadha wa ulozi sedilwa jau hata ngabo direction de pêche ihokereka utonja kaburini rahana unjie direction hiyo na wari ngabo waziri hainu wakati ngunjo harma katikati la klimu ngwanjia harma katikati ya klimu ne makoti manene hali na unjia harma za vyo wado udunga hena mbabanu wendao mal asafu ledina kaljalinga na nezetobia mriamba msaidie wela dhimu ya saido wananti zero kutuka na ralishiwi mwana Mkomori eva hanwe daraja ya maisha ya mwana Mkomori ya rema katuka na ralishiwi ya lambairu ya dima katuka na ralishiwi ya laireo mnavora mbanga sine bahari ngio yabo ya mbanga sina ledima ngilo yabo rihana terika uyo fertile nti ya hatu itojo rilela saha maskitifu magorili ndeyende saweze wizara zinu sabu ya wizara yangu ankiba ya wizara ya ankiba ilo na Ahmed Bazi hontujini yoboyo wala kweli alal hakika kweli Ahmed Bazi alal hakika banu wewe ngawe waziri wa hindri ekarno atari kuzisi ngawe waziri wa hindri hatemba hindri ratuparo sokaita wabonti juban rangunaza lo hatana leo njaparo sio kama tawasukari bade safari ya leo njaparo Ahmed Bazi waziri wa akiba hatanganyi haena mirwadi ngwala zo wanati hamba hakama na Mkomori weye ulansohole karna ujari hadalihe maele de mairu mwana Mkomori alao leongo parso kilo nsohole haral majana maili kwezi yabo wandu wao wabanda ya harumaze klimu zahao wabanda ya harumaze katikati zahao ngwaranganyao wananti na sira mbanga rendao haruma pay emergent hata ngarendao rare voti sedna rais eba ndobye jokado hubalia unjoma bangweni emana tinda wa walo yabo sedna rais tinda wa walo yabo wala zo wananti hanzaya kwatu huno tinda wa walo yabo wala zo wananti hidani
kabati wizara ya dima na ulozi haukakartsuona hata milamu hutorenga magorili ya kanti yabo ngangamizao wananti haukaya mruka waziri yende sembandrongo waziri wadima na ulozi yabala jina la joka ulazimu lisaidie msaidie ikayende mongoni mwandu walio armenti inu wachongaze kabuzire mawananti halafike yende mru joka wuhima lewo ya jayamoma bangweni ya rambe rungo ndri msaidie ngu joka wuhima lewo ya rambe rungo ndri hafanya yema wizara ya dima na ulozi amedbazile ongo juka himara benrongo ndri emba wizara ya ankiba yalo ni ngufanyo mbandrongo ndri mrata sukariti yo mirwa dima udungu joka himara benrongo ndri mrata nsoho leitio e kamrende modwe persa kiloral majana mail yo nsoho ya ka kilo mengo miranda ya wesedna raisi yenti dotota pare na ufanya l'hôpital zibire wandu hafa sedna rais kabati mrusubuti ha investise haurele ya wakati ya dhulumi wa hukakartina mahakama jaye Ahmad Asanfi ho kwambani juzi ya subuti ya pare wandu kwambani ya domba ukanguzwa kauta pare shindi nwenda mwali ya tepare mwali na mzuani au mcho shindwane wizara ya he mahakama kabati zendao lewo ngo pariso wandu wa manao kutu warenga weni wa hukumu sangwa ngo bakia zima ule hukumu bahabari je jaya Ahmad Asanfi wa 0 fois 0 e mahakama mrungu semeezo mrungu tauo yati jitabisi halata wakate kamra volumiwa rahanu mramangodo ya sitaki ye prizo alhamdulillahi rabbil alamin keri nyumba zinjao nkuhu rahane prizo ya moroni ambange so wanadamu nabungarisha warando ambao droit de l'homme ngwatoma pesa e wizara ya mahakama haina wakati ngo ambao ka vanu ngarisa dileo jao ngando jao zemali sunga zenonda zemali hizo ngazenonda huboja ya Ahmad Asanfi eka hurambiye mbandrongo waifanya na batsobuha mru ikawa yanza jaya Ahmad Asanfi ya jiarambiye mbandrongo jaya Ahmad Asanfi ya ifanya ranzialo wizara wa mahakama ya wizara humsomo yona tsora dingoni baboro no hatelise delise waisomea na ile uyo renzema hailata na leo ko jamarongo ya badunga yabo vanunga bo wizara bo kawo yo mruka na ujilatiza wakati mruka na ujilatiza wakati ya mbengu itohanywani lewe mazofera ngwashemezao heta bwa mafura idingo ukaya ngasina mahamili banu ye hidrokarburi kaitina mudiri jimla haukaida Rusia ka director yabo haro habo tiju hidrokarburi ngejenda o ye mwana mseleya ulo yabo watorende Hawaii le sirikala hidrokarburi limebonti juza subuti azari hoseleya inspecteur wa hidrokarburi ya lona ye direction par interimu ya subuteli aringe 3000 litres za essence arile menya hango ndo ile bwaza banungo twanza uke baruzuli hata Mbappe ya hajawirenga uyangamize udambarile menya habazari bwaza hutorende Hawaii bebo ya kakartina wakati wakanti bazari rihwandi seranzi waju hata bonti azari hoseleya bambao leda hula hidrokarburi hulisisi ntini harmema hamili ulona ya interimi yabo azari ngari juao matata ya timbao harma leda hula hidrokarburi ngamcho hambie mbabi yobahi mtuenda hule juuzi vanu kargezo kwa baada hapo kama jaja kargezo tena ya kahuja hubarenge 3000 litres za essence kwambari lemenyeha na wakenda wa huzaringe maluto posoni ya yorengao katsutosa ngwardu hibi ya serikali ngwa hibi ya serikali
Yabu kwezi Saidna Rais entinga juka uka emergendi wanati ngwa tabia uhamaji yabu entinga juka uka emergendi wanati ngwa tabia uhamwenje yabu entinga juka ka emergendi na wema shirika yambanga na wanu yetika iri engeba nuramba emashirika yontipia ngayo na mapupe ya lo yabo rahana buyambanga na wanadamu walona roho watu wanate tabu zile mawanati Saidna Rais ye emergency wa ihabili owanruwa warenga ngwa wa egala zero watorende ha magorili watuangamizo wananti leongo parisoda hola kamilili jwarangu tasata masiuka javuza mro Saidna Rais wano ala hakika wanru wao wangwa bako ya wahatandi mru jamsaidie yatu parosedi ya mba mru yatu jehanti ukaya bari habari jende johima rongweni na mnanzao na wabange wizara wadima mru jamed bazi yamba wizara wankiba watu hata mbanrongo ani ya maisha ya mkomori ya chorima ya rime ya heyabu juu hata mruhazi ufanyo hazi mruhazi omwezi wa ifahali wa katu juwayeni hamna bina kafa bina tumili ba Saidna Rais ebengeka vanu owandu wa mkubalini waondo wajo haba ukase ngonga zendo nai yawende mana sisi lewo rahima risemezao Saidna Rais wanati ngwa kozao ngo hadalwa ngwa ngwandrabo kavati mundu mzimange yabo ya jo subuti wallahi l'adhimu kabati waziri mzima au direktori mzima ya jo subuti ya juhe usikwa samdi ya mengondo mjini hao ndiaba kwa mjini hao yeno wanro mjini hao zabari heni ya jomona tojotawa hauka wanru kaya wasedie wananti ngwangamizao wananti Saidna Rais vanunde namna inotandi sabwe ya nome waho finance nyume ni vanu ngabo mri ya nome waho finance nyume ni vanu hey subhana rantuhamba amzio ranzi ani wanruwoka watu jantu kaya mri ya nome wambaba hanu valano mrutonde ya jihubi ende ina arhamia hai nabwe mhuwa he daula hanza enti ende arma hadili emergence labda emergence labda emergence haukezo wanruwa watendeza wasaidio wananti warendao kwa tufanya zokaye peike emergent zepare uti yao elopitali wa hao zo sukura zanungo za usukuria zo njema sa zo zabure hauka yopare yanzo ejevire wanruwa hafa yolopitali yanzo ejewangale wanono waho hafa hauka mruka na muo nge hajovira pare mruka na muo nge hajoka madende l'hôpital wanatsi wa Comores zetabuzi ware mao madizo Saidna Rais madizo ekawa ndu kwa tatu dola lanziani wejifi ebenge imwarwa daraki ya hele dimano ulozi na mchoka yabo mkenema koti manene neze klimu mdorenga mwetaho mbani zijezika jala hanyu nyiwanruwa hema hakama mwatendelwa ni jaya hamada safi na mchoka yabo mchodo volumu mchodo funga ema innocent mwe libere ema coupable bahabarije ye wizara ya hema hakama iniko mrubokao Allahu ya'lamu mnukana ushinda mbebanu embandrongo yaifanya hindri harma mda mahamili miraru kaire kakabata waziri wa mahakama yankiba alhamdulillahi rabbil alamin ila mbantohole miruadile shirika lao nikori mrukatsu jambe lila ndabi ngalendo ndabi lila shirika la do randwe mbagashi wanruwe pishia zero ranzinga sina mahamili idarusi ya pashia rito jwanga ndabi le shirika ilo kalija chanzewa vamana sangabo mwana mselea wambo azihari nge yabo ngufanyozo anzao hatomwiso sila wa komande ngurda jarenge ariba la simenya baziha
umono hambiye bazari ba hydrocarbure yoti manyahuli hoti ndo handu zambaba aho kango jojo fanye zwanzao Junaidi bahe harenge soneleki juzi henwanza volumu wanda haziwala yundri halaburukuti zilandrabo zemali zitoholo Junaidi harenge zemali hatoposoni hajikiro kaya ari motori ngazendo zafanya revision zanrabo harenge zombo hazitowa bonze zendezo swahandrabo zidizira jai ngujwa jikiro kaya ari wanrazi webigazwali bo Junai owandu wakanza wende Marekani heze motori warudi ya bushini habu wawauza wawarejeza dingoni iswanu wanatingwa rambu wao ngarambula nao bo Junaidi Saudi gulamu le shirika la maji ilo tilo hanyu lunga uyabwana tswa hunde maji wanungu atabi hao hata bamrungu hulo salsabili haele amoroni yabo izo mfanyao abo kwalinga mumbisawe mhuwa he daula yentiende yake emerja au nga mfanyozo kentike imerja wallah watawallah wabillah wa rasuli yo amini nga mwilabo bani haini zijoka unihunda nga zijoni hunda haini jomba zini hunda nga zijoni hunda zahendwa tinshangazi shanyi wandu mlontini mwamvuli wa hera isu wa daula zetwa bia mzire ndao a partir ya hemfu mtanu hainu siku amchojodore nga mzima hamzima tinafanya jaleo ni birle jimla michojore nga usiku nivumbwe wa hema hakama hata yese nirenga usiku nivumbwe wa hema kiba hata yese nirenga usiku nivumbwe wa hele dima hata yese nirenga usiku nivumbwe wa msoma hata yese hata hena mna hiyo wewa nomeoho finansi juzi alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu ndio jumlibani shanga mjwao kaya ngamrenda wentinuna hii sham enamla mvulumuo wanati wa Comores yonde namna Mwenyezi Mungu ajo mvulumuni eni tumjola wa nyumba zole menguni hewe mkane yezinwe ye raisi ndo iwa 2001 na 2006 hesa inunge jo hisa yewe msaidieho warambiye wanja juzi utirambiyo lewo njia yeja ya hamadi ashanfe etarehiti wekeze ya medbaze haya na mwendele ye Junaide ye Saudi gulamwe wanatingwa kozao na nyida nyuma lazimu mwimiso wananti ngene azari hosele ya lone hydrocarbure yaonde izonde ze janibu za lazimu wananti ziwahimise ze janibu zo zitorende ha janibu zo toranganya yewe entinuti ya nyiche yewe haya na mwendele bahabarije wandu wendo anza wazambe ngamjohamba ngamrengo mfunge wandu na mchore ngamfunge zahe ngari jorungo ha adabu karna udea karna ulapiza shangari johamba ukawa ndungu wako zao wanantingu wako zao ngari kozao suma ngari kozao ne mana rizambao na bakasi wandu rajoka ulazimu rambu ngasindanyi sa yoke naka uzia amzambu ke na uzia so kweli imi mongo mwana zijana lombe nikao mi fideli na mzabudu ngam amini mi hanza mzabudu mi amini ze fikra zahe shaborono wona mbanga amini ze fikra zahe narambu wa ukayanga wandu waloba vuni mwahe wanzo wa msisenga mani razirongo wazitobadili najivura kojo mrube ya dunga yao mtumana na mzabudu shati jivuru haukatira mbokanga wandu bokao zinrabo kwatwanza mzabudu shangwanjo simzabudu ngamani vorarongowa rone hokabala sitwandu amba ndongo rijivuru hale batino karimana nae batino karishindana na mtu aborono wao kojo wandu wadunga yabo hivenge kwezi sedna rais uhabili uchaguzi no wanatsingwa fao aba nudenda mnainu hatandi sedna rais utwe hanti wandu bokao waranganye wangamiza wananti
na bohambanga wende rais wa daula ngari utukuza okwezi sedna rais hewe sedna rais yentingi yo bilili juu itoba kimna tondo mzima yenti wangangamia rikeja Johannesburg mrado sindi hapindanga yebira karje jomba mgura sulimba banu jabo kwezi sedna rais yewe hema vamana wadaule inuika na wenji no walawa ngabwalo huno aba harlo sina o wasalim ngamzio yabo a suivre yinu a suivre ngamzambo wasalim.